Ović izašao. Za razgovor s građanima. Danas vam držim čas građanskog vaspitanja i pitam policajce, jel znate možda da ima neki Mila Radojičić koji je sa obezbeđenjem ubio oca i majku vaše kolege? Kako gledate to kolegu u oči kako Mila Radojičić sedi u Čačile? Pitam vas kako glasi policijska zakletva. Kome ste se zakleli? Čiji grb nosite na rukavu? Grb Srpske napredne stranke ili grb Srbije? Znate da ima nekih žandarma koji su 1862. godine stradali na Čukur Česmi jer su stali pred svoj narod. Ja vas pozivam da stanete ispred naroda, a ne da stojite ovdje vam je mesto. Ovo su ljudi koji vas podržavaju da se izborite protiv kriminala koji je preuzeo ovu državu. Nemojte slušati naređenja neke nove Dijane Hrkalović. Bravo! Ovo treba svaki dan pričati. 2 puta dnevno. Država kriminalizovana skroz. I znate ko je Sima Nezić i Đorđe Nišlija? To su žandarmi koji su postradali na Čukur Česmi jer su stali ispred naroda protiv terora. Platili su životom ljubav prema Srbiji. Jer znate da je beogradska žandarmerija slušala govor Dragutina Gavrilovića i zajedno sa srpskim vojnicima se upisala u besmrtnost. Upišite se vi u besmrtnost, pređite na stranu naroda. Nemojte se upisivati na stranice besramlja. Obucite se u oklop časti. Stavite štit spasenja ispred sebe. Stavite kacigu razuma i stanite uz narod. Mafija! Niko se u ovoj zemlji više ne plaši Aleksandra Vučevića. On je kukavica. On ne smije ni na nameštene izbore.